大家平安，叫叫vai tu choa ka jam naman nama ka jinana suribat. Saka tu choa ka jam naman auruja sepui na kai no cuma si ima zaitwa mina atsan ima zaitwa tapuru ka tu pi tua suratan ima zaitwa ita karan pajuru sapuru ka tu pi tua karan 创世纪17章1节到27节。拜ka Sivapuro kato Sivanga a Savil ni Yaporan ki papatsuna cemas te maju sa ibu tiakan tala popicoran nakan a cemas saka ki paraingu dan wakan saso kisan nama paseet a sau uri ma utsus ijen uri ko papa turubuin aso tevuli ayah pai kemabung ti aporan a paalai mano a ibui di maju noa semasa maya tucu nama itu ada pa a utsus uri masang sevalitan sung tua martamali ya ta'ala alam kemasi tucu asu ngadan iniangaka ti yaporan uriti yapolahan anga ayatwa uri ko penetin sun seman kama tua martamali ya ta'ala alam uri ko papa turuwin asu teveri supu niamaju makaya mapangala masang material ta'ala alam saka uri jevatsa kemasi daya maju marka huangti aichu wata pa utsus pakian tua so teveri langa uriku pasusuan pada para orang saka yakan uri su cemas akan katwa su teveri tusu maru ta'al-alan mun lakwa aichu imaza uriku si papu kajunangan dan sun katwa su teveri aichu i pasa kanan uri masang kajunangan nuasu teveri apa je para orang saka tiakan uri semasakan uta nyamaju ayah ibu ti yaporahan noa semasa maya tucu pasusu toa ta pa utsus tisung katwa su teveri cara pasusu mapulat karena ala yang janumon nakuyano ini ka kipatsvi kisan nangwa saka nakuyano ini kamona maitazwa pasusu tosa ta pa utsus pakian tua su teveri anu alak ala-alai patala zua sini polak i janumon sambuka sa sekaulan katwa no biri kemasi tua malian no alan sambuka sa sekaulan no shika aroa adau tua pinolakan nakuya no inika kipatsvi kisan nangwa mapolat kemasi tucu ayatwa mabanai chua sini pukelang tuata pa utsus ala-alai macicidil itu anu kina semekelan nakuya no inika kipatsvi kisan nangwa ayatwa mabanai chua sini pukelang itu anu kina saban tua pate parorot pa utsus saka inika kipatsvi kisang nangwa alai inika uri sepasupu tuaku piniri ta'ala alam ayatwa inika napasusu dimaju tuata pa utsus ayah
ibu cemas de Abraham. Mayanga pakati Sara yasu cekel uriti Sara anga ngadan ni maju kemasi tucu. Uriku papurvan di maju. Pai uri puala ke di maju toa wala ya kemasi janusum. Uriku kisenayan di maju. Uri masang kina di maju toa na ala langa ikat sawan. Saka uri maati ya marka huanti ya kemasi toa tewiri-wiri di maju ayain. Pai kemebong ti Abraham paalai sa kapujuri kinemenem maya tucu. Aki uri puala kanan taida yang savila cau-cau. Di Sara Shiva puru savil saka aki uri puala kanan ayau ayah. Pai sa ibu toa cemas. Aku nangwa no uri di Ismari ya masangku vusam maya. Lakwa pai ibuin ti madu no cemas. Ini aichua suskela ti Sara cara puala kesakamaya toa waalai. Au papungadai yang toa di Ishak. Kemasi daya maju tu teviri-viri ni maju uriku pasusuan aicu pace parorau ta pa uces patara ti Ismari ku rinanta asu ki aung saka uriku papu mangwaan di maju saku papu curuvin teviri-viri uri masang kama dia maju di maju toa maro tapuru katu dosa huangti teviri-viri ni maju uriku sinam pupicu-picu ta'ala-alan lakwa uriku pasusuan ada usus masasu alak ati isa no kala may tusuan no sabil uri puala keti Sara te Isak ayah. Ka na iwanga cemas te Abraham tu pacarai chu baikanga sema dari babau. Tazwa adau na pasusu ti Abraham tua pajajikat no cemas. Pakicevi kisan nangwa tua alaka ti Ismali katwa marka ala ya mapolat itu kina semekelan pakian tua marka sini puala ke itu kina semekelan katwa wirin kemasi tua malianu alan sasekaulan pai ka kipasvi kisan nangwa ti Abraham Shiva puru katu Shiva savil ni maju saka tuazwa tapuru katu tiranan savil ni Ismari akana ala yang tua la Abraham pakian tua sini puala ketua kina semekalan katwa wirin marka sasekaulan na kisah selang te Abraham kipatsvi kisah nangwa mapolat aichu kaino cemas silwi chima在 创世纪17章1节到26节 tu chua ka jam-jaman sini putarwan dan jen 立约的句号，在新约时代，尤其是保罗在传福音时，常面对已信主的犹太人对割礼的坚持。他们承接亚伯拉罕的信仰传统，
认为外邦信徒必须行割礼才算是基督徒，也就是外邦人要先成为犹太人才能成为基督徒。然而割礼的真实意义是要人除去自我中心，使人转而信靠顺服上帝。割礼这个记号是代表人与上帝的关系。不过当耶稣基督降世，在十字架上流血舍命，使人因信他而与上帝恢复合一关系，人无需再透过肉体的割礼记号先成为亚伯拉罕的后裔，才可承接上帝的应许。上帝已通过耶稣基督与我们立约，这个新约是以耶稣的身体作为恩典记号，是以水的洗礼为起点，使信耶稣是主的人与上帝的关系得以有全新的开始。如同上帝要亚伯拉罕成为完全人，耶稣基督也要我们完全，正如他是完全的一样。基督徒既然从耶稣基督承受新的约，必然要承担在生活中履行此约的责任，回应对上帝的恩典，全心全意爱上帝，并爱人如己，是那样等定督促大家们立约的记号。Saka督促大家们阿西尼把给你们讲见。亚伯拉罕与上帝立约后，割礼带来特殊的意义。对我来说，有什么事因为信仰的缘故而有不同意义？是那样讲经督促大家们我们要思想的，我们要默想的。Saka latina gemalo akin menam, aikana pasmarau ka inuri。与人立约的上帝，谢谢你用各种记号确立你与人立约的关系，例如以水的洗礼为记号，让人归入上帝子民的行列。愿我牢记这个记号，以做完全人为目标来迈进。奉主基督的名求，阿们。Mali-mali tu soa kajaminaman na makatinana sulibat na makatinana kilaw yang ata to mana pada zakat na suma tu soa kajamajaman lecapina eunat saja pasusuwin sakana makaya makaparay to avarong to kinemeneman no semas sakana makaya tinana sulibat ayakana pasamaraw apa pepicur atiso na tiakan saka mali-mali Latinana suliva tu saja kini adaban taja平安